Koze Richi Jenzo ndashimira cyane Banoge na Safari ku nyigisho nziza batugejejeho mu bwuzuzanye ni by'akamaro cyane. Iki kintu ntabwo ari cyo kujenjeka. Jenzo hari extrait nakoherereje kuri nuza sinzi niba uyifite. Ni ikiganiro reka mfungure nirebe nari nafunze iriya app ariko reka nyifungure hanyuma nze ni ikiganiro giherutse kuba ngira ngo twese twaragikurikiye. Mwene data Safari amaze kubivuga, responsabilité ya hari iwacu muri Kivu ni y'Ababiligi. Mwene data Banoge yabivuzeho, Safari abisubiyemo, nari nabivuze. Urumva ko umuntu wazanye kari akavuyo kose n'Ababiligi, nubwo tutavuga ati mu kwirwanaho kwacu yahagarara aho ngaho, ariko ifo ko haba gupushinga. Ira proposition ya Safari ndayishimye cyane, komba gupushinga ku rwego rw'amahanga, ku rwego rwa Conseil de sécurité, nibatanabikora kugira ngo ibyo tuzakora bizabe bifite base. Batazavuga ati kuki mutatubwiye. Nubu niyo abantu baguruka bakirwanaho, nibo bajya baba bambere kubizimya, kuko bazi ko aribo bafite responsabilité politique et morale. Nani Louis Michel yarabyemeye. Ibyo ndiga ngo iyo extrait atuzayidushyirireho, nayikohereje Jenzo. Baramubajije wayibonye? Yohereje kuri WhatsApp cyangwa muri DM? Kuri WhatsApp. Okay, reka noneho nyizane hano muri app. Louis Michel we wenyine yemera, abyemera. Umva ntabwo ari propagande turi gukora, yemera ko bafite responsabilité kuba abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya muri Kivu, yaba Nord yaba Sud no muri Congo hose ibibazo bafite, bemeye iyo responsabilité. Iyo responsabilité rero tugomba kuzamukira aho ngaho bakayibazwa. Abantu barapfuye ni benshi, tuzageza he intambara? Intambara zatangiye uko twazisobanuye kuva za 60 kugeza n'ubu ngubu, abantu bicwa, imihani twikwa, intambara zigira, twabibayemo ba victime. Ababyeyi bacu barapfuye. Personnellement nge natakaje mama, murumuna wanjye, mushiki wanjye wa Bucura, bishwe n'abangirima 96, baratemagurwa. Ba onkle batwikiwe hariya za Mirangi, batwikirwa mu nsengero ku manywa, basanga abantu baratwika byose kubera ingaruka z'ibingibi. Hanyuma umuntu agahaguruka ngo so de cas isolé. Ntabwo ari cas isolé, ni conspiration iturutse ku rwego rukomeye cyane ku koloni, kandi ibi bintu bigomba guhagarara. C'est l'une des solutions, ariko na solution kwirwanaho idagaritse, kuko mwene data Banoge yabivuze, ntabwo ari igihe cyo gutega ijosi ngo bakomeze bateme. Ntabwo ari siècle yo gutega ijosi, ni yo guhaguruka. Wayibonye nangwa uraza kwitambutsa nyuma? Aho Louis Michel wenyine nayibonye, ngiye kuyizamura hano kwipininga hejuru muri dashboard. Yego yiplaying abantu bayumve, hanyuma Banoge na ntuzabaraza kwikoraho comment, ntuza asobanura Louis Michel we wenyine yemera ko iyo responsabilité bayifite. Tugomba kuyibabaza rero, ariko tunirwanaho nk'ibyangombwa. Arakoze cyane Oxygene. Ngire ngo sinzi Jenzo, urashobora gufungura mikrofone yawe ukayiplayinga niba ufite ahantu, cyangwa ukayinyohereza ngiye nkayiplayinga ndaza ndimo kuyohereza kuri ni device, ariko nayipininza hano hejuru ku bantu. Okay, sounds good. Sounds kugira ngo abantu baze kuyumva neza. Hari igihe hano kuyiplayinga hano kuri dashboard turimo turakoresha, hari igihe abantu batayumva. Afite telefone yindi ayikoresha akayiplayinga noneho, kuko abantu wenda bashobora ndimo kuyohereza kuri ni device, ndaza kubikora. Ntabwo ari propaganda iri gukorwa, bo bonyine barabyemera ko ari ba responsable. Niba babyemera rero, yari kumwe na president wa ML, ni mouvement réformateur, nicyo cyama cya kiri ku butegetsi ngubu, nicyo cyatsinze n'amatora mu Bubiligi, witwa Georges Louis Boucher. Yari kumwe n'abandi ba paneliste, harimo na Louis Michel. Umuntu arababaza, barabyemera, emera ko iso de responsable ya misère abatutsi n'abanyamurenge bari kubona mwakira gihugu. Umva rero bagomba kubibazwa byanze bikunze. Nibatabibazwa na communauté, bagomba kwizabazwa na justice. Nibatabisubiza bazaje baceceka rero, y'abaturage birwanyeho bazaje baceceka, ukuntu
uko babikoze babicecekera iyo ngiyo niba badashoboye kubikemura. Hagomba kuba clarification kumenya est-ce que réellement rapport zakozwe z'aba expert babaye muri colonisation, aba expert baba missionnaire dufite z'aba Suédois, z'abanyirikani, yewe n'abagatulika i Roma, izo raporo zirahari zemeza ko imipaka yakaswe hariya, abatutsi bahari, abanyamurenge bahari. Kuvuga uyu munsi ko sont des étrangers kandi ababirigi ari bo babizanye kandi imipaka yarakaswe nabo bahari, ni ikibazo gikomeye cyane. C'est un plan qu'il faut neutraliser à tout prix, kuko noneho barabyemeye. Niba rero nangwa bazavuge niba batarahabasanze bavuye hehe, aho bavuye bazabaha basubiza. Baracyafite amaparcelle yaho iyo miryango yaturutse muri ibyo bihugu bavuga ni muri Ethiopia, bazabasubiza. Ils doivent clarifier, soit barahabasanze Kinshasa yemere ko icyo kibazo gikemutse, nangwa ntibahabasanze bavuga icyo gihugu aho babakuye babasubizeyo. C'est très simple. Ngira ngo mwende data Safari uru rwandiko n'urwangombwa kandi rwihutirwa rugomba kubaza leta y'Ububirigi icyo kintu, turebe ko amaraso yahagarara, nangwa bitaba ari ibyo hakaba igihugu kigenga gisintinya no kubivuga, aho ayo mahoro azaba noneho hakubakwa ingamba za demokrasi, hakubakwa ingamba zo kurengera umuturage wese bitarebeye ku izuru rye, bitarebeye ku ruvu rw'imavuga, bitarebeye muri ran social arimo, aho amahoro n'umutekano bizaramba. Je pense que c'est la pire des solutions, ariko très important avoir igihugu noneho kizaba gishobora guprotectinga izo communauté ziri gutotezwa kubera uko barimo. Thank you so much. Urakoze cyane Top Kivu. Ngire ngo mbere yuko wenda dufungura mikrofone duhereza audience, sinzi nimba hari ikintu Banoge yakongeraho cyangwa muduhereze go ahead dutange mikrofone ku bantu batangire kuza kuba bazatwanze ko hazamuka abantu mbere yuko abantu bamara guclarify gukora ama expose yabo. Safari na Banoge mwatubwira ijambo rimwe tukamenya nimba twatangira gufungura mikrofone ku bantu. Yes, ndacyari cyo nakongeraho. Ukuze bwana Oxygene kuri iyo message utanze. En fait nuko amateka n'amateka igihe utayavuze ngo yasigisire amateka aragusiga. Nk'umuryango Isoko twandikiye Ububirigi nyuma y'iriya raporo ya komisiyo y'Ababirigi. Urwandiko twarwohereje itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 2021. Urwandiko rwabaye sinye na wari president y'Isoko kijya icyo gihe 2021 ari we Dieudonné Ndinda. Urwandiko twarwanditse dusaba Ububirigi ngo rudusubize ku bibazo nk'ibyo Oxygene avuze, ariko ibyo twabyanditse nk'Isoko nk'umuryango uvuga uti turi impunzi tuzira ubwoko bwacu bw'abatutsi bw'abanyekongo, turyora iki? Twasabye ko rusubira inyuma, ariko Oxygene avuze iriya video kandi iri no ku rubuga rw'Isoko kuri Twitter, Isoko USA, twayishizeho tugaragaza yuko deri ingaruka utarayigira ashobora kuja kuri Isoko USA officiel, urasanga iyo video ya Louis Michel. Rero Louis Michel abivuze ejo bundi muri uyu mwaka ndakeka, ariko twaranditse rwandiko nk'Isoko USA, twararwanditse mu kwezi mu 2021. Twasabye ko haba clarification y'uburyo imipaka yari imeze, abahutu n'abatutsi bari batuye muri karere ka Rucuru, Masisi, bari bayorwaga bate? Ninde wabayoboraga mbere yuko mwe Babirigi muhagera? Dushaka mu byandike mu byerure abahutu n'abatutsi bari batuye Masisi na Rucuru na Nyiragongo hari mu byahi, Goma itarabaho nk'umujyi, Abanyabirunga hari abahari, nibatangira ayo mateka aje haragaragara bayigishe president w'ubu ngubu uvuga ati turabaye infiltre. Icya kabiri twasabye ko abatutsi bari mu murenge muri les montagnes d'Itombwe, hari ahantu abari bahatuye bayorwaga nande
ni ubuhe buyobozi bwari kumwe nabo. Ayo mateka arasabwa, ariko nasaba ko noneho ubu ngubu biba igikorwa twashyira hamwe, tugashyira hamwe ibyo byose. Rwa rwandiko rwanditswe hashize imyaka 3, uyu munsi noneho twongere tubaze ibisubizo. Louis Michel yagize ingaruka, yagize uruhare runini cyane mu iribuka gihe cya Laurent Nkunda. Yaragiye abona na Laurent Nkunda, yari muri negociation, ariko cyane cyane ari muri nararibonye mu mateka y'Ububirigi. Ni byiza ko rero uramushinga Banoge, ijambo ryawe tugomba kuwushyira mu gikorwa, kuko ibiganiro nk'ibi ngibi bindi bigomba kugarukira mu mvugo gusa, ibikorwa bigomba gukurikira. Nicyo gikorwa rero saba ko twagishyira mu ngiro. Urakoze cyane. Yes, Rich, ngira ngo reka tubanze duplaying ino video hanyuma tubone gutanga ijambo kuri audience. Grego bari bahaye Banoge ngo abanze avuge, Oh, sinzi sorry. ko mubishije. Komeza muze David Banoge, ntabwo nari numvise wenda. Ok, merci beaucoup. Ndemezanya n'abamaze kuvuga. Je suis tout à fait persuadé qu'il faut responsabiliser la Belgique comme igihugu présumé auteur y'ibibazo twahuye nabyo abanyamurenge n'abatutsi muri Nord Kivu. C'est-à-dire abanyamurenge muri Sud Kivu n'abatutsi bandi muri Nord Kivu, Masisi na Ruchuru na Goma. Yuko ibi byose n'Ububirigi bwabiteye. Kuresponsabilize Ababirigi, gusa muntu n'ukwibaza ngo se twabicisha hehe, bakumva bande ko igihugu gikopere n'ikindi gihugu. Twebwe comme une petite communauté y'abatutsi dans l'ensemble muri Congo, est-ce que turashobora gufera face ku gihugu c'Ababirigi? Umuntu yokwibaza utwo tubazo twose, tuke noneho n'igihugu cyacu kitadushigikiye arico kiguma kuduhamba tubona. Ariko il faut un pas tugashaka amakuru. Niko je pense Machiavelli wavuze ngo il faut passer dans une école ya histoire kugira ngo ubone gukora politique neza. Niko yabivuze. Ni ukuvuga ko dukwiye kubanza tukamenya responsabilité y'Ababirigi no kumenya uko Ababirigi, ndakeka ko Ababirigi nabo bari bafite n'ibibazo très sérieux. Murabona Ububirigi bwaje muri Afrique muri 1885, bumaze imyaka 55 de 1830 bubaye kuriya bumeze, bwarabayeho mu makonflit, bwarabayeho mu ntambara avec la révolution de Guillaume Ier wari umwami wa Pays-Bas. Barashambagurana abaflama, abawalo na communauté germanique kugeza aho baja kuimporte umwami. Ni ukuvuga ko abami b'Ababirigi ntabwo ari Ababelge, ntabwo bava muri communauté flamande, ntabwo bava muri communauté wallone, ntabwo bava no muri communauté ya germanique. Barananiranywe uko bari bameze kose, bararoha baja kuimporte mu bindi bihugu, batwarwa n'umuntu qui n'a aucun lien, aucune relation n'ayo ma communauté ari atatu a constitué la Belgique. Ni ukuvuga ko amacakubiri bari bafite iwabo niyo batuzanyemwo, kandi turi ba victime. Il faut responsabiliser la Belgique. Mu by'ukuri naje ndashigikira abamaze kuvuga bacu imbere ko il faut une cadre dushobora kumenya niyo mwanditse urwandiko, ariko se kandi nihe dushobora kubicisha, niki gishobora gukorwa, quel lobby ishobora kubaho, ne fiske bakabyandika officiellement ko ibibazo duhura nabyo ubu nyine ari bo ba hotere babyo. Naho nkiwanyu par exemple muri Nord Kivu, chefferie ya Bwito yabaye créé muri 1912, mais uriya Ndeze Daniel yabaye installé le 1er janvier 1920. Imyaka 8 yose yari yobowe n'abatutsi kubera ko manifester la grosse tête ku Babirigi babakuraho. N'ahandi nuko muri Masisi le premier chef de la chefferie Bideri aratsimburwa n'uratse baroha bayihaba y'abahunde. Je pense que ibyo byose biri muri archive, kandi abantu boshaka uburyo bakabishakisha byose bakabiregrupa. Gusa tudafite cadre tubivugiramo, kandi igihugu gikopere n'ikindi gihugu, twebwe turi banyagupfa. Néanmoins il faut gutera intambwe tukabikora tukabitanga, nibura bikazicara bibitswe bihari. Ariko mu by'ukuri ikibazo dufite
twagitewe n'Ububirigi. Ububirigi rero buintoxika, mumbabarire kubivuga gutyo, bene wacu b'abakongomani dusangiye patrimoine, batagira susi y'igihugu, batagira susi, badakunda igihugu cabo. Ntibazi ko politique participative ari ituma dutera imbere. Iyo bakumva ko division, mwabonye projet de société ya Kisekedi ngo azorasa u Rwanda, baramutora, nta kindi yerekanye na kimwe. Ni kuriya niko bose bameze, ni kuriya bose niko bameze, mubabare ku generaliser. Ariko il faut un pas, il faut ko dutera intambwe, abantu bakazoshaka cadre bashobora ku responsabiliser abirigi, nibura abirigi bakandika nkuko Safari yaramaze kuvuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ngira ngo Genzo wa playinga iyo audio si ce n'est pas vidéo, ukayishiraho hanyuma dutangire kuzamura abantu bari buze kuza kubaza reka noneho ibibazo. tuyumve hanyuma tuze kwakira audience. Des réminiscences de ces problèmes-là. Donc, je pense que les problèmes qu'on soulève ici entre les Rwandais et les Congos, ce sont des réminiscences de ces problèmes-là. Donc, je pense que la Belgique doit aussi se pencher sur ce qui se passe aujourd'hui parce qu'elle a une responsabilité dedans. Et tout ce qu'on est en train de nier, par exemple, en disant les Tutsis n'est pas congolais, il n'y a pas de Tutsis au Congo, ou alors les rwandophones ne sont pas chez eux parce que oui, les minorités ethniques, donc le rétablir dans leurs droits. Et ça, comme la Belgique a une responsabilité, il faudrait déjà que nous déclassifier les documents pour qu'on puisse apprendre ce qui est dedans et pouvoir établir la vérité historique. Bon, merci. Louis Michel, je voudrais répondre à... Mais en fait, on a déjà largement répondu à la question questionnement de madame. Je crois effectivement que la Belgique a une responsabilité dans le conflit latent depuis très longtemps entre les rwandophones et les Congolais. C'est clair. Je dois d'ailleurs dire, parce que ça ne se dit jamais, hein, il y a toujours un mauvais, c'est le Rwandais, et de l'autre côté, c'est le bon. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Parce qu'on n'a jamais, ni le président Kabila, et aujourd'hui, je n'entends pas qu'on s'attaque à ce problème-là non plus, on n'a jamais réglé la question politique du traitement des rwandophones. Jamais. On a en fait cristallisé le débat, je dirais presque de manière ethnique, mais on n'a jamais été à la rencontre des frustrations des rwandophones et aussi, je dirais, du questionnement identitaire dont ils sont souvent l'objet. Et je pense que la Belgique, effectivement, historiquement, bien sûr, la Belgique a eu une responsabilité. À un moment donné, la Belgique a exacerbé cette différence, je dirais, par goût de pouvoir ou par pragmatisme de pouvoir. Ça, c'est la vérité historique. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. ngira ngo mwayumvise hanyuma ari nkuko twari tubivuze. Tugiye gufata audience y'abantu bazamutse, ariko ndi kubona umwe mu batumirwa yazamuye akaboko. Safari, wafungura mikoro yawe hanyuma tugahera ku witwa Claude, ngira ngo niwe wazamutse mbere. Yes, urakoze nani Richie. Ndagira ngo nyine iriya video nshyireho commentaire. Twavuze Louis Michel ko ari kuvuga hariya, ariko nagira mbwire na audience que uriya mudamu uvuga ni umwe mu banyamuryango b'isoko branche yo mu Buraya, yitwa Tessa, ashinzwe communication mu muryango isoko Europe. Niwe warushinzwe